nta gace kamwe ifite n'ubundi rero ukabona yuko buri ruhande rufite imyiteguro ikomeye cyane kandi rukumva ko arirwo rwakagenzuye ibi bice. Urumva rero bishobora kuza guteza imirwano cyangwa se intambara ikomeye cyane, nubwo ubona neza yuko igisirikare cy'u Burundi aricyo kiri kwitegurana imbaraga z'umurengera, niko navuga. have sigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amiruriyo Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amiruriyo Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga ahandi nuko muri Amiruriyo Estate ku bakiriya bacu bamikora aringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiruriyo Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiruriyo Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43. Hamwe na Amiruriyo Estate turaheza. Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye no buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi, ni ku igenekerezo rya 22 ukwezi kw'icenda 2025, tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza birabana n'umutekano mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Turaza kwibanda cyane ku myiteguro ikomeje kugenda iba. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda baburirwa irengero, bari baroherejwe mu masomo akomeye ndetse no mu bijyanye no kwihugura mu bya gisirikare, bamaze kuburirwa irengero biganjemo abakoroneri. Turaza rero kandi kurabiramwe ibiri kugenda bibera mu bice bitandukanye. Ku murongo wa telefoni turaza kwakira umutama uri mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo uza kuduha ishusho y'ibiko biragenda vyibonekeza. Mbere ko tumwakira reka tubanze tubabwira ibijyanye n'abarundi ndetse n'imyiteguro izindutse FARDC. Turagaruka tumwakira atubwira byinshi. Turabwira ko umwuka mubi ukomeje gututumba mu gisoda cy'u Burundi, nubwo abayobozi batarerura ngo babivuge. Biragaragara ko kuva muri 2023 ubwo President Evariste Ndayishimiye yoherezaga abasirikare kurwanya umuhari w'izasarambwe muri leta n'intwaro rusange ya Kongo, kuva mu gihe ibi byagiye bigaragara ko kuva ku musirikare muto kugera ku mukuru batacwe n'ubwoba bukomeye. Ni nyuma yo gutsindwa bikomeye mu rugamba rwabereye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hari abasirikare benshi Burundi bamaze kongera kuba bagenda barwana, bamwe baratorotse igisirikare, abandi babarirwa mu magana batabwa muri yombi bafungirwa i Bujumbura n'ahandi bashinjwa kutubahiriza amabwiriza y'abajyanye. Inyandiko zitandukanye z'ibyemezo byafashwe na President Evariste Ndayishimiye kuva mu kwezi kwa kabiri kwa 2023 kugeza ku igenekerezo rya 29 kwezi kwa Kanama 2025 zagiye zigaragaza ko ofisiye barenga 30 batorotse igisirikare cy'u Burundi. Ibyo umukuru w'igihugu yashimangiye yemeza ko batakira abasirikare b'igihugu. Mu ofisiye batorotse igisirikare cy'u Burundi harimo abakuru bagera kuri 14 barimo 9 bo ku rwego rwa koroneri, harimo koroneri Nizigiyimana Pierre Craveri, Lieutenant Colonel Birokore Alexis, Lieutenant Colonel Nindereye Angarosi, Lieutenant Colonel Nkurunziza Wiri, Lieutenant Colonel Habarugira Diome, Lieutenant Colonel Ndikumakenga Apollinaire, Lieutenant Colonel Nahimana Dafroze,
Lieutenant Colonel Ndayishimiye Jean Baptiste ndetse na Lieutenant Colonel Hatangimana Philibert. Ibiro bya Perezida w'u Burundi biragaragaza ko muri abo bofisiye bo ku rwego rwa koloneli uwa nyuma wakuwe mu gisirikare cy'igihugu kubera gutoroka ari Lieutenant Colonel Nindereye Angerusi wari ufite nimero imuranga cyangwa se nimero matricule SAS 093. Uyu akaba yarakuwe ku rutonde rw'igisirikare ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa Kamena 2025. Umukuru muri bo ni Colonel Nzigiyimana Pierre Claver wakuwe ku rutonde rw'igisirikare cya leta ku igenekerezo 8 ukwezi kwa Kane 2025. We yari afite nimero imuranga SAS 0274. Abofisiye bakuru bafise ipeti rya majoro bakuwe ku rutonde rw'abasirikare b'u Burundi bazira gutoroka ni Majoro Nkengurutse Mehanse warukuweho ku igenekerezo rya 21 ukwezi kwa kabiri 2025 na Majoro Nkeshimana Edi Germain warukuweho ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa 11 2024 na Majoro Ndiziye Ildefonse, Majoro Ntakabanyura Eric na Majoro Ntungwanayo Alphonse wakuweho ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 2023. Aba bafisiye basirikare bafite ipeti rya kapiteni batorotse igisirikare cy'u Burundi ni 13 mu gihe abafite rya lieutenant batorotse ari bane nkuko amakuru adushyikira bisigura. Nkuko ro bikomeje kugenda byibonekeza ingabo z'Urundi zirunze mu ntara Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu bice biri hafi ya Bujumbura nk'umujyi wa Uvira hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imitwe ya Wazalendo na FDLR biri mu myiteguro guhangana n'abarwanyi bamba 23 yaba kubatera cyangwa se gusubiza inyuma ibi bitero. 23 ntiryamye kuko nayikomeje kwaguka binyuze mu gutoza abarwanyi bashya, kuko ku igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icyenda 2025 yungutse abarenga 2700 bari bamaze amezi 6 batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumanga bugerereye muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, kandi bafite ibikoresho bihagije abambuye ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Mugaba mukuru w'abarwanyi ba 23 General Sultan Emmanuel Makenga ku igenekerezo rya 2 ukwezi kw'icyenda yagaragaje ko afite intego yo gufata indi mishyi ikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo Kalmi mu ntara ya Tanganyika, kandi kugira ngo bishoboke bisaba gufata Uvira mu gihe abarwanyi ba 23 bakwegura intwaro bafite. Nta kabuza intambara yabifasha indi ntera itigeze ibaho, kandi igitutu cyaba cyinshi ku ngabo z'Urundi zifite ibirindiro hafi ya Bujumbura. Ingabo z'u Burundi zongeye kurushwa imbaraga na 23 zikaba rero zasabwa guhungira Bujumbura, ariko zinategetswe gukomeza kurwanirira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni hahandi bikaba rero bivuga ko hashobora kongera kumvikana inkuru za ofisiye bashobora kuba bahunga urugamba. Reka rero twakira umutama wacu atubwire byinshi kubikomeje kugenda vyibonekeza. radiyo za gisirikare ubu tuvugana zatangiye mu by'ukuri navuga ni nko gusimbuka kubera yuko 11 yatangiye kuvaho. Ni mu rwego rero rw'uko n'ubundi ngo bari batangiye kwinjirira abagenzi babo. Yego banywanyi zero nizo ngingo z'ingenzi tugiye kuramvura muri aya makuru turabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza ingingo ku yindi. Ngusabe rero ufyonde sabone niba ari ubwa mbere dukurikiye ngaha. Hano tubashyikiriza amakuru abatoso yarabana n'umutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama tuyaherehe amakuru reka tuyahere muri ibi bice byo muri Sud Kivu. Ubanza utubwire ku bijyanye n'ukuntu abo barundi ngira ngo nabimaze kuguhereza imirongo yose uko ibintu bimeze, wanze ubabwiraho gake noneho ngubwire indani noneho mu baturage mbona bikomeza kuza guteza ikibazo gikomeye cyane hano mu Minembwe.
nibyo amakuru ahakari kandi yize baravuga ko ingabo z'Uburundi ziri kwerekeza mu minembwe ku bwinshi mu rwego rwo kugira ngo bitegure ibitero bagomba kugaba mu bice bitandukanye. Biravuga ko hari ingabo zaturutse mu bibogobogo muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu gice kigenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru atugeraho aragaragaza ko izi ngabo z'Uburundi zagurutse ziva bibogobogo ku mugoroba wo kuwa kane ku igenekerezo rya 18 ukwezi kw'icyenda 2025 bafite ibikoresho bya gisirikare byinshi bagiye kugaba ibitero mu minembwe ahagenzurwa na MRDP twirwaneho ku bufatanye na M23. Aya makuru aragira ati amakuru ahari hano mu bibogobogo nuko ingabo z'Uburundi zari zihari zahavuye ku isaha 11 z'umugoroba zerekeza mu minembwe zagiye kugabayo ibitero. Amakuru akomeza agira ati kandi zazamutse zikoreye ku ntugu no ku mitwe yazo ibikoresho byinshi bya gisirikare birimo amasasu n'imbunda zirasa amabombe. Aya masoko anagaragaza neza ko zahaye inzira ya Mugunga, Mutambara no kwa Murima, ariko naho zita zizamuka zinjira mu marembo ya minembwe nk'ayitwa Mukoko nk'uko amakuru adushyikira bisigura. Nk'uko rero amakuru akomeza kugenda igaragaza baravuga ko abasirikare bakaba 200 bo muri izi ngabo z'Uburundi nibo berekeje muri ibice kugaba ibitero kuko baturutse mu bibogobogo bahuye n'abandi baturutse mu tundi duce dutandukanye to muri teritwari ya Fizi. Bikavuga ko bose bahuriye mu gice hafi hitwa Mutambara mbere yuko bakomeza mu ndwi heze. Nibwo aba basirikare bagaragaye bacukura indake mu duce baherereyemo two mu bibogobogo Mwirango n'ahitwa Ugeufu no mu hitwa Vumu. Amakuru aravuga ko bacukuye imyobo myinshi, bikaba rero ari mu rwego rwo kwitegura urugamba. Byanavuzwe ko hari bamwe bo muri bo basigaye muri utwo duce turimo ibirindiro byazo mu bibogobogo, ari natwo dukomeje kugenda tugaragaramo gucukurwamo indake ugitigira intangere. Ni mugerero abegere minembwe bavuga ko ibintu bitoroshye. Uyu mutwe MRDP twirwaneho ukabugenzura ibi bice mu bihe bitandukanye wagiye urwana, aho mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nibwo bigaruriye ibi bice nyuma yaho birukanyemo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'Uburundi FDL na FARDC ndetse na Wazalendo. Icyo gihe ingabo z'Uburundi zari zigizwe na batayo 3 kuko imwe yari ku kibuga cy'indege cya Minembwe mu gihe izindi ebyiri zari ziri mu mikenke. Ariko uyu mutwe watwirwaneho wakubiswe inshuro ufata ibyo bice byose nk'uko bigaragara mu gitero kandi ingabo z'Uburundi ziheruka kugaba kuri twirwaneho mu mikenke mu gace kahitwa Bokunji no mu nkengero zako cyaguyemo abasirikare bakaba 30 mu gihe abandi babarirwa muri 50 bakomeretse ndetse abandi 3 bakaba barafashwe mpiri. Iki cyari igitero cyagabwe giturutse Indondo ya Bijombo kuko muri Bijombo bafite batayo zabo zirenga 4 nk'uko amakuru ava muri ivyo bice. Ariko aragenda adushyikira asoma asigura ko ibijyanye n'imyiteguro birimbanyije kugeza ubu rero nuko bihagaze mwabiriya bice. Mutama watubwira ibindi byabirenze kuri ibi twabashije kwakira hano. Nukuvuga ngo ngira ngo urabyumva neza yuko imyiteguro ikomeje, ariko noneho ikigaragara byatangiye gufata intera ku rwego rwo hejuru kubera yuko ingabo z'Uburundi nyuma yo kugera aho ngaho zatangiye noneho kwinjira mu bice birimo abaturage cyane cyane barimo barajya gukora amaperereza mu mago mu masaha y'ijoro. Igicuku rwose binjiye mu baturage bagenda bagiye ngo gushaka, bari gutekereza ko ngo M23 ndetse na MRDP twirwaneho bashobora kuba bari rwagati mu baturage mu mazu yabo. Ibi ngibi rero ni ibintu byatumye abaturage yegurira bari gutanga ayo makuru, ariko nanone byatumye batangira kugira ubwoba bavuga bati ese haraza gucira iki, biraza kugenda gute ko bari buze hano kubera intambara ikomeye cyane. Kuko nk'ubwo ngubwo bivugwa ko nyine cyangwa bikunda birumvikana muri ibi bice ntabwo habura nk'umwana uba muri MRDP twirwaneho cyangwa se muri 23 aragiye wenda mu Kibari. Ibyo rero biri guhita biba ikibazo gikomeye cyane kubera yuko Abarundi ndetse na FARDC baravuga bati ntabwo dushaka uwitwa umusirikare muri ibi bice. Ariko ibi bice nanone umuntu yavuga ko ibyinshi batabifiteho ubugenzuzi kuko iyo M23 nayo hari agace kamwe ifite
n'ubundi rero ukabona yuko buri ruhande rufite imyiteguro ikomeye cyane kandi rukumva ko arirwo rwakagenzuye ibi bice. Urumva rero bishobora kuza guteza imirwano cyangwa se intambara ikomeye cyane, nubwo ubona neza yuko igisirikare cy'u Burundi aricyo kiri kwitegura n'imbaraga z'umurengera, niko navuga. Yego, kugeza ubu ku bijyanye n'urujya n'uruza muri ibi bice rw'abasirikare, ese MRDP twirwaneho yo yaba iri muri deployment? Exactement, nayo iri muri deployment kuko bakimara kumva ibyo ngibyo bahita nabo batangira gukwirakwiza ingabo n'ubundi mu misozi ikiza n'iyo ingabo z'u Burundi n'ubundi ziri kwerekezamo. Ayo mpamvu mubwira ngo rero isaha wajya kumva habayeho kiga cyangwa se imbarutso yatuma imirwano ikomeye cyane ishobora kuza kuba muri ibi bice bya Kivu. Yego, kugeza ubu ngubu navuga ko bikomeje kugenda byibonekeza ndetse binagaragara n'ibintu navuga ko biteye ubwoba. Kugeza ubu Demiap imaze gutanga amakuru akomeye mu Tama agaragaza iby'izasarambwe ziri gutegura. Wanyemera nkayabwira abadukurikiye, ubwo turagaruka tujyana ku zindi axe tubwira ibiri ko biragenda byibonekeza. Nta kibazo. Kwigenekerezo rya 14 kwezi kw'icyenda 2025 mu kigo cya gisirikare cya Rumanga bugerere muri territoire ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru habaye umuhango ukomeye wo kwinjiza abasirikare bashya 7437 basoje amahugurwa ya gisirikare muri Alliance Fleuve Congo. Uyu muhango wayobowe na Major Sultan General Major Sultan Emmanuel Makenga, umugaba mukuru wa Alliance Fleuve Congo cyase Armée Révolutionnaire Congolaise. Kugeza ubu kandi bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko iki gikorwa cyafashwe n'uruhande rwa Kinshasa nk'intangiriro yo kwitegura imirwano, kuko AFCMRDP isa nk'iri kwitwara nk'igihugu gifite inzego ndetse zifite n'ingabo. Bikaba rero byatangiye kwerekana ko bafite ubushobozi bukomeye bwo kurwana. Kuri ubu rero amakuru yakusanyijwe na Demiap Fdnb hamwe na CNR y'u Burundi aragaragaza ko nyuma yo kwakira aba basirikare bashya, uyu mutwe wiyemeje gutangira icyiciro gishya cy'ibitero bigamije guhangana na FARDC no kwigarura ibice bikomeye bitandukanye by'umwihariko bibereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu muhango wabereye Rumanga, General Sultan Emmanuel Makenga yasabye abahawe amahugurwa kurangwa n'ikinyabupfura, kurinda abaturage no kwambara ingofero nk'ikimenyetso cy'uko ari abasirikare ba FC. Ibi byose ni igikorwa cy'ingenzi cyo guha uwo mutwe isura y'ingabo z'igihugu aho kwigira umutwe w'inyeshyamba. Muri abo basoje amahugurwa harimo abahoze ari abasirikare ba FARDC bafatiwe ku rugamba ariko nyuma bakemera kwiyunga kuri M23. Kugeza ubu rero Demiap ntabwo ibyemera nk'uko raporo ya Demiap ibivuga. AFCMRDP yahise itangira gutegura gahunda yo kugaba ibitero muri Rucuru, Masisi na Nyiragongo mu bindi bice bisigaye, ndetse ikava muri bice kerekeza mu bice bya Tanganyika, Karami ndetse na Kisangani nk'uko rero amakuru abigaragaza. Mu gihe Service Nationale de Renseignement y'u Burundi nayo yemeza ko AFCMRDP iri guhuriza hamwe imitwe y'ingabo mu duce twa Bunagana, Rumanga, Cengerero, aho bari gukoresha abasirikare bashya, abasirikare b'inkingi troops .com bazaba bagizwe na brigade enye. Demiap ndetse na CNR bahuriza kuri ibi bitekerezo bitatu by'ingenzi. Baravuga ko bari gukoresha ibitero bishingiye ku maboko menshi. Abasirikare bashya barenga 1000 bateganyirijwe kugaba ibitero by'imbere, offensive de repritile, guhungabanya FARDC mu buryo bwa morale, kwerekana ubushobozi bwo guhugura no kongera umubare w'abasirikare n'uburyo bwo kugaragaza ko AFC ifite ejo hazaza heza. Hari kandi kwifashisha abahoze muri FARDC, abafite amakuru menshi y'imikorere ya FARDC, bikaba rero biri gutegurwa mu buryo budasanzwe. Kugeza ubu rero biragaragara ko Demiap yamaze guteguza FARDC ko igomba kuba maso kandi ikaba yakitegura kurwana isaha iyo ari yo yose, kuko amakuru aharagaragaza ko biteguye. Mutama ndagira ngo ukomeze utubwira n'ibindi bijyanye n'ubundi n'aya makuru. Mu bindi n'ubundi rero ukomeze kugenda zigaragara ni nyuma y'uko kwa General Neva habayeho guhindura ibijyanye n'uburinzi bw'ikibuga cy'indege cyangwa se ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege cya Bujumbura Mekiyo Ndadaye. Yego, biravuga yuko noneho ubwo kiyobowe n'umusirikare ngo gishobora kuba kigiye gukoranya ubukora bizi ko iki kibuga cyakoreshwaga mu kibuga cyane kidwana n'ibya gisivili, kuko nka Joel
Nkurabagaya wayobora ku rwego rushinzwe ingendo z'indege za gisivile ndetse n'iki kibuga cy'indege yacungaga ibijyanye n'ibya gisivile, ariko amakuru arimo atugera aravuga yuko ahantu rwagiye kujya noneho harandinga ahubwo indege za gisirikare zizanye ibikoresho karabutaka, kugira ngo warabyumvishije neza yuko iki kibuga ibyacyo byari byatewe n'ikibazo cy'indege ya Brussels Airlines yari yagize ikibazo cya tekinike cyo kumena amavuta. Yego. Ubwo rero umugabo witwa Colonel Gervais Harerimana, umuyobozi w'urwego rushinzwe n'ingendo z'indege za gisivili n'ikibuga cy'indege wasimbuye Nkurabagaya, biravuga ko yahawe ibwiriza ry'uko agomba kwita cyane ku bikoresho bigiye kurandinga kuri iki kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye. Ibi ngibi rero bishobora kuza gutuma nanone n'ubundi hinjira ibikoresho byinshi cyane muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko kiriya kibuga ngo kigiye gukoreshwa cyane cyane mu masaha y'ijoro, kizajya gikoreshwa n'indege za gisirikare. Ubwo rero ni ibintu bikomeye cyane, ndetse yewe si nawe gusa wahinduwe, kubera yuko amakuru dufite nuko n'abarinzi b'iki kibuga cy'indege bahinduwe bitewe n'ibigiye kuhakorerwa. Ibi biba ko bifite aho n'ubundi mu by'ukuri n'amakuru yinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birumvikana. Ikindi ni uko abasirikare bashya ba ASM 23 batojwe batangiye koherezwa ku kibuga cy'imirwano, kugira ngo wabyumvishe yuko leta ya Kinshasa yatangiye kurekarama ivuga ngo izi zari imfungwa, ngo bagomba byanga bikunda kuzirekura mu mfungwa bumvikanye kurekura. Ngira ngo urabizi ko baherutse gushikana amabwiriza amasezerano kamwe yo kurekura imfungwa, ikaba muri Qatar barabyemeranyijwe. Nyuma rero yo kuvuga yuko ngo bagomba gufungurwa n'imfungwa bagahabwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ngo bari imfungwa, ngo nibo bajyanye mu ngabo, ngo ntabwo ari abasirikare ngo bishyikirije nka 23. Ubu tuvuga naho ngo batangiye kwerekezwa mu bice bitandukanye ku mirongo ya mbere y'urugamba, nk'uko wumva Demiyape ndetse na Haniri batangiye kubivuga, mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara Kivu y'Amajyepfo harimo abasirikare bakomeye. Yego. Kugeza ubu ko bikomeje kugenda byibonekeza, wari kare naho ndagira ngo tujyaneyo tubwire byo byifashe gute? Ni ukuvuga ngo wari kare. Yego. Harimo haragaragara imyiteguro ikomeye, kuko nk'aba basirikare nabo bari mu bice bimwe wari kare, kuko imirongo yerekeza Pinga biragaragara neza yuko ishobora kuza mu by'ukuri nayo kuba iremereye cyane. Yego. Bigaragara ko kandi nanone aba basirikare byanga bikunda b'abakomando, aba basirikare b'abakomando bashobora kuza kuba bamwe mu by'ukuri mu baremerezi. Yego. Yego, kugeza ubu navuga ko hari andi makuru akomeye akomeje kugenda avugwa mu bubanyi n'amakungu, aho rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost yatangaje ko nta cyizere afite cy'uko naza mu Rwanda azasiga azahuye umubano umaze igihe waraciwe hagati yarwo ndetse n'igihugu cye. Mu kwezi kwa gatatu y'umwaka nibwo u Rwanda rwaciye umubano ushingiye kuri diplomasi rwari rufitanye n'Ububiligi, runirukana abadiplomate babwo nyuma yo gushinja iki gihugu kwifatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu itangazo yasohoye icyo gihe yavuze ko Ububiligi bwakomeje gutesha agaciro u Rwanda, yaba imbere no mu gice cy'amakimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Ububiligi bufite uruhare mu mateka mabi y'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda. U Rwanda kandi rwavuze ko Ububiligi bwafashe uruhande mu makimbirane ari ukuba rurujya ku ruhande rubangamiye ndetse bunakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamiye u Rwanda, ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda n'akarere.
nyuma y'amezi 6 umubano uciwe. Minisitiri Prive Maxime ategerejwe mu Rwanda aho azitabira inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu bigize umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa. Ni inama iteganyijwe kubera i Kigali mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka. Umukuru wa diplomasi y'Ububiligi ategerejwe mu Rwanda mu gihe anaheruka kwitambika umuhango wo kumurika igitabo cya Professeur Philippe Lenget ukunze kwibasira ubutegetsi bw'u Rwanda. Ivyo benshi babona ko kuba Brussels ikomeje gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kuzahura umubano waro na Kigali. Minisitiri Maxime Prevo ubwo yabazwaga na Jeune Afrique niba urugendo ateganya kugirira mu Rwanda rwaba ruri mu mwanya wo kuzahura umubano waciwe, yavuze ko nta cyizere afite. Ati birasa naho bizaba ari kare cyane kuba navuga ko kuzahura umubano. Ndagira ngo mvuge ko Ububiligi butashakaga ko umubano wabwo n'u Rwanda usenyuka huti gutya. Ni gahunda y'uruhande rumwe yafashwe na Kigali nyuma y'icyemezo cyayo cyo gutora ko abasirikare b'u Rwanda n'abayobozi ba M23 bafatirwa ibihano cyafatiwe hamwe n'ibihugu 27 by'Iburayi. Ariko mvugishije ukuri cyanashyigikiwe mu buryo bw'amagambo n'Ububiligi. Uyu umugabo kandi yavuze ko kugira ngo umubano hagati y'igihugu cye n'u Rwanda uzahuke hakwiye kubanza gushyirwaho inzira z'ibiganiro. Ibyo avuga ko yagerageje mu mezi ashize ubwo yahuriraga i Doha muri Qatar na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungire. Yavuze kandi ko nta cyizere afite cyuko azava i Kigali hagenwe ba ambasaderi hagati y'u Rwanda n'Ububiligi. Ati ntabwo numva ko kuri iki cyiciro u Rwanda rwagaragaje ubushake bwo kubaka umubano w'ububanyi n'amahanga mu gihe gito gutya watuyobora ku gushyiraho ambasaderi. Gusa ndashaka kuvuga ko ntigeze mbyuka mu gitondo ngo numve narwanya u Rwanda. Nubaha cyane amateka yababaje y'iki gihugu ndetse n'uburyo cyakigobotoye kikiteza imbere. Ati icyo Ububiligi bwamye burengera no kurinda amategeko mpuzamahanga no kubaho ubusugire bw'igihugu. Niyo mpamvu twashaka kwerekana uburakari bwacu ku byo twabonye mu burasirazuba bwa Kongo. Mutama rero akaba ari ibintu navuga ko kuri ubu bikomeje kugenda bivugwa mu buryo butandukanye. Ndagira ngo tubwire ku bijyanye n'indege bivugwa ko Fdnb na FARDC baba bashaka gukoresha mu yurigi mirwano. Bihagaze gute kugeza ubu? No kuvuga ngo indege cyane zirimo ziravuga ko zigiye gukoreshwa nyuma nyine y'iyi deployment y'umutwe wa 23. Aravuga yuko hagiye gukoreshwa n'ubundi indege zigomba kuzana abasirikare baturuka mu bice bitandukanye na Bujumbura, baturuka mu Kisangani ndetse na Kinshasa. Indege zirimo kandi none izizana ibikoresho cyane amaautonome niyo bivugwa yuko agiye gukoreshwa cyane. Ariko kandi nanone ikijyanye na drone nazo zikaba zirimo zirakoreshwa zo mu buryo bugaragara rwose mu bice bitandukanye. Hari kugenda hubakwa amakontorome agiye atandukanye rigezweho Fdnb na FARDC bamaze kuzana. Turaza kandi gukomeza kubabwira ko ibijyanye no guhererekanywa imfungwa bamwe batangiye kugenda babigaragaza ko birimo inzitizi zikomeye. Turabyinjiramo 5 kwa 5 turebe ingingo ku yindi, turebe ivyo abasasanguzi bariko baragenda batangaza ko biriko biragenda biboneka. Turababwira kandi cyber defense Fdnb na FARDC bafite. Turaza kandi kurebera hamwe systeme ballistique, ibi systeme ikoreshwa mu kurasa ibisasu ku ntera ndende yazanwe. Turabwira kandi lance roquette portable bivuga ko Fdnb bifite ndetse na gilet pare-balles bitangazwa ko zantibare zamaze kuzanwa. Mutama rero izi nizo ngingo z'ingenzi amakuru yacu yubakiye tugiye kurabira hamwe uko bihagaze. Tuyaherehe reka amakuru tuyahere neza mu mujyi Uvira nyine tuvuga cyane imyiteguro karabutaka irimo iragenda ikorwa mu buryo bugaragara cyane ndetse no mu misozi yawo aho barimo barakora ikijyanye n'igenzura karabutaka hakoreshejwe drone ndetse n'abasirikare ngo bamenyere ibi bikorwa. Ni ukuvuga ngo yego hafanga ya Uvira market, kuri Uvira market cyangwa se
neza hafi n'isoko arangije guterekwa control simple control ya drone. Yego. Bivuga yuko n'ubundi ifite mission yo gukora voyage mu mujyi wose, n'ubundi bareba buri kimwe kubera yuko ngo mu masaha y'ijoro batangiye kubona yuko hari bidasanzwe biri gukora. Yego. Izajya izamuka route nationale numero 5 yose ari indege imwe igende, ariko nirenge nanone hano hafi ya hoteli Muhungu, hari hoteli Muhungu yegereye neza site yitwa Kavimbira, n'ubundi uri kwerekeza muri quartier yinjira neza ku mupaka wa Bujumbura nako wa Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Igaruke checking ibijyanye n'ubundi ngo n'ibiturika bishobora kuza gutegwa hafi y'amasitasiyo, ngo no gucekinga kuri sitasiyo yitwa Tanganyika, bagacekinga kuri sitasiyo yitwa Jinki, ndetse bakaza bagacekinga na sitasiyo yegera hano kuri Pharmacie des Nations, farumasi ikoreshwa n'abazungu cyane rwose hano n'ubundi kuri route nationale numero 5 ni kuri avene ya Gapu Kivu restaurant, neza umanuka hanacamo umugezi umena amazi neza kuri Lake Tanganyika ahangaha. Yego. Ubu rero ngo izakomeze imanuke nigera kuri Eglise Neo Apostolique, igaruke hatangire gukora izindi noneho ziri neza zo zireba mu misozi miremire ya Fizi n'ahandi, iparitse hafi neza na Eglise witiye Musepake Igaragaye. Naho barangije kwakira control simple control ya drone, nubwo mwabonye yuko nyine zatangiye gukora AVIS, ndavuga igisirikare cya leta Kongo FARDC, ariko bafite nyinshi ndetse zigomba gukontorora no mu bice kugeza za Warungu kugeza za Mikenyi, iyo ngiyo yose bafite izigiye nyine zihari. Hari izo bakontorora kuri tere, hari n'izo bakontorora mu makontororo nyine magari ariyo agiye ari hano mu mujyi. Rero ibintu byahinduye isura. Ibi rero kandi nanone bikagenda neza na deployment y'igisirikare cy'u Burundi, nanone nabo bazamuye igisirikare mu misozi ya hano Uvira, mu bice byitwa hano hafi na source de la ville hano za Mulongwe. Yego. Hari abasirikare b'Abarundi benshi mu misozi yitwa Kiku, naho hari abasirikare benshi b'Abarundi. Yego. Ngo abagera kuri 200 byibura, higanjemo cyane abasniper, ko biravuga ko abasniper bageze ubwabo kuri 50 bose, ngo nibo barimo bagenda batarikwa muri imisozi, ndetse bakaza guhagarara ndani mu biti ndetse n'imisozi miremire itegeye neza ngo abasirikare ba 23 ndetse na MRDP twirwanaho bashobora kuza guturuka. Urumva rero ko by'ukuri situation ntabwo yoroshye abe na gatoya. Yego, nibyo situation ntabwo yoroshye, ni mu gihe kandi arandi makuru akomeye akomeje kugenda tugeraho ari guturuka mu bice bya Fizi. Ndagira ngo nyemerere nayo tuyabwira abadukurikiye. Amakuru ari kuva mu bice bigenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo mu bice bya territoire ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko abazarendo banze ko muri ibyo bice hakorera abasirikare ba leta ya Kinshasa. Hakaba hari abaje baturutse Kremi babashinja guhunga umutwe wa MRDP twirwanaho mbere yuko berekeza Kremi mu ntara ya Tanganyika. Aya makuru aragaragaza ko icyo gikorwa cyo kwanga abasirikare ba FARDC muri Fizi abahageze bavuye Kremi icyabaye ku munsi wo ku itariki 16 kwezi kw'icyenda 2025. Biravugwa ko aba basirikare
mu kugera muri ibi bice by'ifizi baturutse Ikarami mu ntara ya Tanganyika bakoresheje ubwato buzwi nka Zongwe bageze rero ahitwa Mboko muri groupement ahitwa Bubugwa Mnoru muri segiteri ya Tanganyika bakirwa n'abazarendo banakora ikiganiro bikomezwa bivuga ko muri icyo kiganiro nibwo abasirikare basobanuriye ko bagarutse mu bice bahozemo mbere yuko berekeza Ikarami bahunga imirwano yabahuzaga na twirwaneho mu bice bya Rugezi no mu cyo hagati muri territoire ya Fizi na Mwenga. Nyuma nibwo abazarendo bahise bategeka ko aba basirikare bahita basubiriyo baje baturuka vuba na bwangu maze nabo berekeza yahitwa Manga muri groupement yahitwa Bwari kugira ngo bafate ubwato basubireyo. Ubwo bafataga ubwato banyuze mu kiyaga cya Tanganyika mbere yo kongera kwisanga Ikarami bahita bakora impanuka rugikubita aho gukomeza urugendo. Amakuru amwe avuga ko bakambitse muri aka gace kahitwa Manga, ariko nanone andi makuru avuga ko hari ababonye andi mato abatwara ndetse kuri ubu bamaze kugera Ikarami aho rero baje baturutse. Hagati aho muri iyo mpanuka yabaye amakuru agaragaza ko ntawahagiriye ikibazo usibye ubwato bwangiritse moteri yayo gusa. Ikavuga ko kuri ubu ngubu rero bikomeje kugenda biba mu gihe amakuru akomeye agaragaza ko abazarendo biyemeje kurwana ku FARDC aho bashaka ndetse banasabira abayobozi babo kwinjira mu buyobozi yaba ku rwego rwa guverinoma ndetse no ku rwego rw'intara. Ibizo benshi bakomeje kugenda bavuga ko bazarendo bakomeje kwishyira ku rundi rwego, ni mu gihe kandi basaba ko batumirwa mu biganiro bibera Doha bakabigiramo uruhare. Ngayo nguko rero mutamurumva ko umuzarendo yakamejeje yakarari. ntabwo byoroshye birumvikana. Ku zindi akisi byifashe gute Mutama mbere ko turi buze kurebera hamwe ibijyanye n'ababirigi ku kibazo cy'u Rwanda ndetse na leta iharanira intwaro rusange ya Kongo? Ukuvuga ngo ku zindi akisi umuntu yareba cyane ni akisi za minengo wenda kugira ngo uze kubona ukuntu ubwira abantu buriya butumwa nakohereje bw'ibyo muri teritwari za Warikare ndetse na Masisi. Hano muri ibi bice byo muri Sud Kivu n'ubundi cyane mu bice bituwe n'abanyamurenge naho hakomeje kugenda hagaragara igisa n'imyitozo irimo iratangwa mu buryo butandukanye. Yego. Aho cyane amakuru twamenye ni uko M23 ndetse na MLDP twirwanaho batangiye kwigisha abaturage mu bice baherereyemo ngo uburyo bazajya birinda ndetse n'uburyo bazajya batangamo amakuru. Ni inama ariko nanone ubona yuko zisa naho harimo nyine ikijyanye n'imyitozo. Yego. Bagomba kujya bagira ubwirinzi butandukanye ndetse bakamenya n'igihe cyo gutangira amakuru. Amatelefone arimo aratangwa mu buryo bwo kugira ngo nyine abaturage batazajya bahura n'ibibazo bikomeye cyane by'intambara kuko babona neza yuko byanga bikunda irimo irahasatira. Nayo ni amakuru twarangije kumenya rwose. Yego Mutama rero reka turebere hamwe dosiye ikomeye iri kuvugwa ku bijyanye n'ababirigi ku bibazo bikomeje kugenda vyibonekeza useruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse no muri diplomasi muri rusange. Ubwo twinje mu makuru yacarabana n'ububanyi n'amakungu turababwira ko ubirigi bwahinduye imvugo ku makimbirane hagati ya M23 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ubirigi bwatangaje ko gufatira ibihano umutwe witwaje intwaro wa M23 n'abayobozi babo n'abayobozi bo mu ngabo z'u Rwanda atari byo bizakemura amakimbirane y'intambara mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, ahubwo ko ikiza ari ibiganiro hagati y'impande zihanganye. Ibi byatangajwe mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique aho yavuze ko igisubizo kiza ku makimbirane y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo ari ibiganiro. Yagize ati ariko ntabwo ari umuntu w'igitangaza wakemura amakimbirane, ikigaragara ko ari ingenzi kuri twe ni igishobora gukemura ibibazo byihutirwa bikeneye ubutabazi, tuzirikana ko gukemura amakimbirane biri mu biganza bya Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yanavuze ko ibiganiro igihugu cye kitazivangira gahunda y'amahoro iyobowe na Amerika na Qatar, ariko ko mu gihe intambara yakomeza muri Kongo ibindi bikomeye bigomba gufatwa, kizongera gusaba ko hafatwa ibihano.
Ububirigi mu ntangiriro z'uyu mwaka bwahatiye ibindi bihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'uburayi ndetse n'ibindi bikize kwisi gufatira u Rwanda ibihano rubushinja gutera inkunga umutwe wa M23 uhungabanya umaze igihe gikomeye uhanganye n'igisirikare cya leta y'intwaro rusange ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Icyo gihe Ububirigi bwagaragaje ko mu gihe biriya bihugu byashyira igitutu ku Rwanda rukareka gutera inkunga uyu mutwe wa M23 nubwo u Rwanda rutera utwatsi ibyo birego bwabonaga ko amakimbirane amaze imyaka myinshi mu banyekongo yahita arangira burundu. Ibi byaje gutuma u Rwanda uhagana bigaragara ko umubano w'u Rwanda ndetse n'iki gihugu uhita uhagarara. Rusobanura ko byagize uruhare runini bikaba rero ari ibintu kuri ubu bikomeje kugenda bigaragara. Muri kiriya kiganiro Minisitiri w'Ububanyi w'Ububirigi Prevo yanabajijwe impamvu leta ye cyumva ko ibihano byakemura amakimbirane muri Kongo, asubiza ko ibihano atari wo muti w'igitangaza ahubwo ko ikiza ari ugushyira ibiganiro imbere hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23 uyirwanya. Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Murakoze cyane bwana mumenyesha makuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudendi bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane dusoreze ngaha kuri wo dukurikiye bwa mbere tushyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubatunganyiriza ndetse ukabashyikiriza ngaha. Astra Vista.